Pozdrav svima ljudi, ja sam Wunder, dobrodošli u novi intervju, prvi intervju vezan za četvrtu sezonu CSGO BH lige. Sa mnom su dva gosta, dva igrača ove sezone, u pitanju su Katalić i Vrhovac. Momci, dobrodošli. Zdravo, bolje vas našli? Jeste mi dobro? Da. Naravno. Naravno, dobro, Vrhovac, uvijek s ovim kratkim, lijepim odgovorima. Ajde odmah da krenemo sa pitanjima, pošto nemamo previše vremena. Katalić, počet ćemo sa tobom. Znamo da si prethodni period proveo u ekipi For Glory, da si tek skoro pridružio Martin Gamingu, pa bih htio da mi malo više kažeš o iskustvu, kako je bilo u For Glory i koliko ti znači to iskustvo. Pa što se tiče iskustva u For Gloryu, mislim da mi je to dosta pomoglo kao igraču, iako su me zamijenili jer su htjeli neke brže rezultate i doveli su dosta iskučenijih igrača po mom mišljenju. Dosta mi je pomoglo da što se tiče in-game leadinga, jer igrao sam sa Collinsom koji je dosta dobar in-game leader i probat ću da neku tu njegovu igru i to kolovanje što je on imao u For Gloryu da ubacim u Martin Gaming. Odlično, super. I kada sada uporediš ta dva rostera i uopšteno organizacije, kakva je trenutno situacija u Martin Gamingu, kakva je atmosfera i da li ti se sviđa roster? Pa što se tiče Martin Gaminga, roster je fantastičan, njih četvorca su u suštini već dosta dugo bili kao ekipa u gamersima, ali nikad nisu imali tog nekog in-game lidera, tako da mislim da sa mnom da ćemo postići dosta neke veće rezultate. Oni su već bili 87. na HLTV-u, tako da mislim da možemo da uđemo opet u top 100, top 80 u narednom nekom periodu, tako da ćemo vidjeti. Odlično, super, hvala ti. Vrhovac, ti igraš ove sezone za Defuzeru, ekipa koja je promijenila naziv od eSports Novke od prošle sezone. Oni su potpuno promijenili line-up ove sezone. Kakva je kod vas atmosfera i da li si ti zadovoljan sa svojim rosterom? Pa ne znam zašto je Novko odlučio da promeni roster, to je vjerojatno iz nekih privatnih razloga, možda uopšte neću se uključujem u tu dilemu, a trenutni roster sastavljen od više mladih igrača, tačnije svi smo mladi, svi smo tu negdje isti godine, imamo 16, 17 ili 18 godina, što predstavlja neke benefite sigurno, kao na primjer da nam je mnogo lakše da neke stvari savladamo, pošto smo mlađi mnogo ćemo lakše prihvatati stvari, ali također prisutna je i varijanta gdje imamo taj neki klinački ego, da kažemo, gdje ne možemo da dođemo do svega i naravno nemamo to neko iskustvo koje na primjer Katalina ekipa sigurno ima, tako da to su neki bonusi što smo mlađi, ali ipak ima i svoje kontraefekte. Ok, hvala ti. Katala, kada bi morao reći najveću prednost i manu svoje ekipe, koje bi to dvije stvari bile? Pa prednost je ta što, mislim već sam rekao što su oni već zajedno igrali dosta dugo, a najveća mana, pa ne znam, za sad ih još nisam primijetio, pošto smo tek danas, to jest ovaj ponedjeljak počeli da pracujemo, tako da što se tiče mana još ih nisam primijetio, ali sigurno će biti u narednom periodu, tako da vidit ćemo. Onda možemo zaključiti da je mana to što se ne znate toliko dobro. Da, vjerovatno zbog toga jeste. Dobro, Vrhovac, kod vas najveća prednost i mana? Sad sam ti rekao. Dobro, znači onda ponovno. Da kažemo neke, to što smo svi mlađi naravno, to što smo stari ima, mislim mana na primjer kao da ne možemo da ocenimo kada igramo na primjer kroz neke kvali ili nešto, jako je teško oceniti. Na primjer kad igramo protiv nekih ruskih ekipa, pa jako je teško promeniti taj style od onog kada kažemo školskog načina igre, preći da igramo na neki pag, pa bacanje molija, gašenje tih puševa njihovih, jako je teško kad se rastrča da izustavimo, što ja opet kažem ima veze sa iskustvom koje niko nema i dosta je problematično na takve neke stvari odgovoriti. Što ne mora da znači da je nemoguće kod nekih ekipa koji ipak imaju mozga, ali kod ekipa koji samo trče i pucaju na miražu i na dastu, to je malo teže da se odradi. Tako to je jedna sigurno od većih mana. A još neka pozitivna stvar kod nas je to što svako na neki način može nešto da kaže. Niko se neće toliko naljutiti, može se naljuti nešto kao privremeno, jel tako, ali neće se naljutiti neki duži period vremena, tako da sam u mogućnosti opet da kažem dosta stvari koje vidim na demu da je neko pogrešio. Ok, to je super, znači imate dosta prostora za napredak i prihvatate kritiku. Ok, naravno. Odlično. Hvala ti. Katala, gledali smo sad skoro svi finale G2 protiv Navija. Da li si čuo sa Nikolom i Nemanjom posle finala i kakve su reakcije bile? Pa
reakcije ko reakcije, mislim da su i oni očekivali u jednu ruku da će Simple sam da iznese to, ono čuo sam se sa Nikolom i Hunterom kako šta i oni sami kažu da lik jednostavno igra najbolji kanter u svom životu i da je dosta teško da igra protiv toga. Mislim, dvije mape svakako jesu bile close, svašta je se moglo desiti, ali opet 3-0, mislim da rezultat sam govori sve. Pa dobro, jeste u pravu si, ja i Simple stvarno igra ono van mozga što se kaže, šta je Može i čovjek kanter. radi. Da. Ma jede sve za doručak, najjači je. Dobro, da li si ti inače stalno u komunikaciji sa njima dvojicom, da li ti daju neke savjete možda oko karijere ili narednog koraka? Pa naravno, mislim naravno Nikolu dosta više se čujem sa njim jer sam dosta bliže sa njim. Dosta mi pomogao što se tiče in-game leadinga i tih stvari, kako da se postavi ekipa, kako da implementuješ te neke defalte u igru. Tako da rekao bi da naravno to što imam njega kao rođaka dosta znači i dosta mi pomaže, mislim u svakom segmentu igre, tako da samo je veliki plus. Da, odlično, hvala ti. Vrhovac, posljednje pitanje za tebe. Cilj vaš u BiH ligi, prvo mjesto ili? Naš cilj u BiH ligi, pa nismo sad to nešto odredili, da budem realan, očekujem početak da bude loš, da kraj bude mnogo bolji od početka. Realno rekao bi da, pored ekipe kao Martin, za koju se iskreno nadam da će uraditi nešto ne samo na BiH ligi nego i u evropskom kantoru, jer to je dobro za sve nas. Dobro je za mene kao individuo da posle neka organizacija možda bude došla da traži igrača, ovdje gledam širu sliku znači. Tako da, pored ekipe kao Martin, mislim da je jako teško biti prvi, ali to neko drugo, treće, četvrto mjesto su sigurno i dalje u opticaju. Odlično, super. Katala, da li vi ciljete na to prvo mjesto? Pa naravno, mislim da je to apsolutno. Znači, prvo mjesto ili ništa. Ok, hvala vam momci na vremenu, hvala vam što ste gostovali i želim vam svu sreću u 4. sezoni BiH lige i nadam se da ćete biti zadovoljni sa svojim rezultatima. Hvala. Hvala na pozivu. Eto ga, to je to. To je naš intervju za danas, to su bili Katala i Vrhovac, a mi se vidimo u nekom narednom.